não estou errado. And I want to say thank you to everybody who helped me this season. Kita menjadi juara tahun lalu ternyata untuk mempertahankan juara itu lebih berat daripada kita mau mencapai juara. Dan buat teman-teman, kami dari PSM berusaha yang terbaik dari manajemen. Kasih permainan terbaik kalian untuk season ini hari ini. Bos, pelatih, ofisial serta pemain, sebelum berangkat, mari kita berdoa. Berdoa, dimulai. Selesai. PSM Dewaku. Kita PSM, doakan saya dan rekan-rekan, semoga hari ini kita mendapatkan 3 poin. Waktu. Amin. Yo. Baru ya logonya. Senyumnya. Oh ya, di mixer bisa.
Today I'm gonna tell you how can be a football. Hari ini saya akan kasih tahu kalian bagaimana itu rendah hati, menjaga How rendah the hati dalam football, sepak bola. example, how the football can be one person that can play, the one person that is very rich and can be on the best school of the world, and also can be a person that don't have these possibilities. Dan perbandingan antara orang yang punya semua kemungkinan untuk melakukan apapun, kaya, pergi ke sekolah yang bagus, dan orang yang memang tidak bisa apa-apa, tidak punya kemungkinan ini atau privilege ini. So I think Yuran and Adilson already know this story. Yuran Adilson mungkin sudah tahu. There is a player from national team from Brazil. His name is Amaral, former player national team. Ada pemain dari Brazil namanya Amaral. He played midfielder. He got like the high like this. Okay. Matanya seperti itu, And dibikin sama coach. his family is very poor. Keluarganya miskin sekali. And he was playing. He was working on a company that make funeral. Dia kerja di perusahaan yang mengurus pemakaman. Because his family is very poor, and same time he's play football. Tapi habis dia kerja, dia pergi main bola. And his teammates on the football laughing. Hey, you come from Dan the guy that is teman-temannya- there and blah blah blah. You know how it's Teman-temannya selalu ketahui dia kalau dia datang karena dia bilang, barusan kerja memburu orang. But the guy with mentality strong on the Tapi football mentalnya selalu kuat dan selalu rendah hati. and develop on the football. Dan dia berkembang dalam sepak bola, ingin berkembang dalam sepak bola. And he get the first call for national team of Brazil. Dan dia dapat panggilan pertamanya untuk timnas Brazil. And he go to play on South Africa. Dan dia bermain di Afrika Selatan. When was the situation of apartheid? Pada saat itu situasinya ya Between black people Tidak and bagus. white people. karena ada perang antara kerusuhan antara orang hitam dan orang berkulit putih. So when they arrived there with Brazilian team, national team, national TV from Brazil, direct interview him, and Ya, pada saat mereka tiba di sana langsung di interview ini pemain Amaral ini. direct and ask him, hey Amaral, how you feel about the situation to have opportunity to play here on Brazil first line, and what you think about apartheid? Dan dia ditanya bagaimana perasaanmu bisa bermain di timnas Brazil dan bagaimana pendapatmu tentang apartheid. And he was very happy for the opportunity that the head coach got to give Dan him tentu saja dia to senang dengan play kesempatan tersebut first team of national team of Brazil. untuk bermain di timnas Brazil, timnas senior malah. And about apartheid, he's humble. He don't know what is, and he say, okay, apartheid, maybe good player here on South Africa, but I got to make man-to-man hard with him, and for sure he gonna have problems with me because I want to get this chance. Ya, dan soal apartheid dia dengan lugu menjawab, dia tidak tahu itu apartheid, apakah itu organisasi atau tidak. Dia bilang, soal apartheid saya yakin dia adalah pemain bagus, tapi dalam game ini saya akan jaga dia dengan bagus, dan saya akan jaga betul sampai dia. Dan saya akan gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kualitasku. So he's humble, he don't know because all the journalists was laughing. So his teammate was Rivaldo. You know Rivaldo, that player in Barcelona? Dan temannya Rivaldo, His teammate the room. dia teman sekamarnya And malah. when he came to his room, was already 9 p.m. at night. Pada saat dia datang kamarnya sudah jam 9 malam. And when he come inside, Rivaldo said to him, Dan hey, Rivaldo kasih tahu dia, Amaral, I am hungry. Ask to something we can eat together. I pay. ya saya lapar. Tanyain dong hotel di mana untuk bisa dapat makanan, Saya lapar. Saya bayar. And Amaral was like everybody joke with him because he don't know what is apartheid, and he said to Dan Rivaldo. semua tertawakan Amaral karena dia tidak tahu apartheid itu And apa. he said to Rivaldo, hey Rivaldo, you know what is apartheid? Dan dia tanya, apa apartheid sih? And Rivaldo said, okay, if it's good food, you can ask for me also. Kalau misalnya itu makanan bagus, apartheid itu mintakan juga saya. Rivaldo juga bisa tahu. So what I want to tell you this story is everybody's laughing.
football can be a laughing sport. Ya, sepak bola itu kita bisa tertawa ya dalam sepak bola. And the opportunity can be for the rich people, can be for the people Kesempatan itu that bisa datang untuk siapa-siapa, orang kaya, orang miskin, siapapun. And the smile that I saw now in your mouth, in your face, I saw your teeth. Dan senyuman yang saya lihat dari kalian, I want that you work hard for we can celebrate the win in our last match. dilanjutkan dengan kerja keras. Oke. Di lapangan ya. All together. All together. Come on. All together. As a family. Come on. Ayo. Panggil. Baik pelatih, pemain, sebelum kita masuk ke pertandingan kita di musim ini, musim terakhir, semoga pertandingan ini berjalan dengan lancar, dijauhkan dari mara bahaya cedera, dan yang pastinya kita bisa menutup musim ini dengan kemenangan. Doa mulai. Doa selesai. Ersa, oke. Mayuran. Mohon serai. Ayo, man. Get. Ya, oke. Ya. Oke. Come on. Hey, Cap. Mas. Tired? Come on. Ayo. Fokus ya. Fokus. Kau tuh udah tua, anak udah tua masih sedang rawat. Oke, tahan satu. Ayo boys, come on boys.
berhadapan dengan tamunya Rans Nusantara Utara. Skor sementara PSM Makassar 2, Rans
Sayuri nomor punggung 22 masuk. Artan nomor punggung 48 dan yang jumlah penonton yang hadir pada sore hari ini 966 penonton. 966 penonton. Terima kasih atas pergantian pemain dari PSM Makassar sama nomor punggung 68 keluar masuk Jaki Raja nomor punggung 13. Babak kedua selesai, skor akhir PSM Makassar 3. Dan terima kasih kami ucapkan pada sore hari ini. Terima kasih baik dari Dinas dan di Stadion Batakan, Kota Balikpapan.
Dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia pelaksana, kepada medical officer, dimanapun berada. Terima kasih doanya, dukungannya. Terima kasih kepada seluruh kita meraih 3 poin. panitia pelaksana dari Liga 1 2023-2024 PSM Makassar. Kompetisi dengan kemenangan 3 poin. Yang pernah Sirena Pace. Ewako, gaskan dia. Di sana ada The Matchman. Di sana
season for everybody. Selalu perasaan bahagia ya setelah kemenangan, dan kita bisa akui bahwa inilah musim yang sulit bagi kita. Many difficulties in all aspects, travels, facilities, injuries. Ya, di semua aspek, ya, mulai dari perjalanan, cedera-cedera kalian, semuanya. Now, after 11 months that we are here, 11 months 11 bulan kita sama-sama working, you can rest, and for who not go continue with us, I wish all the best. Ya, setelah 11 Good bulan luck, sama-sama, professional and personal. kalian bisa istirahat, dan kalian untuk yang tidak akan bersama dengan kita musim depan, And saya berharap yang terbaik kepada kalian. and the others, I tell you that try to enjoy with your family, with your friends as you want, but very important to take care of your instrument of work, that is your body. Ya, untuk yang tinggal dengan kita, tetap bersama kita musim depan. Coba untuk nikmati liburan, namun tetap untuk menjaga kondisi kalian, alat yang kalian gunakan untuk bekerja, yaitu badan kalian. Jaga kondisi. And if you not work hard, the other person up, develop, and after on the pre-season when we start, the other are better than you. Jangan lupa, ya, jangan abai. Setiap kali kalian berpikiran atau tidak bekerja keras, orang lain akan bekerja keras untuk mengambil tempat kalian. Orang lain yang bekerja keras akan lebih siap, berkembang. Bagi kita yang berpikiran santai, tidak mau bekerja keras, akan ketinggalan dan mengambil tempat kalian. We don't know yet when start the season. Kita belum tahu kapan musim akan mulai. There is a possibility that we're gonna have Pialas Ada on July. akan We don't know yet. So when we know for sure official, Piala, we send the schedule for the time that you need to be here. For sure, May is for your rest. Ya. After on June, we're gonna see when we come. Pasti Mei untuk kalian istirahat. Di Juni nanti kita akan kirimkan jadwal. Okay. Very good vacations and good luck to who's not stay with us. Okay. Selamat berlibur dan semoga sukses. Who go to national team, make good job. Sultan, Mufli, okay? You go to also vacation? You need vacation also? The guy that work more. I want to say thank you to the players. Stay with me. I have players with me 2 years, I have 1, and I have just players 6 months. I want to say thank you, everybody. This season is not an easy season. This season is the last, when we become champions. When we become champions, it's easy. Now it's too hard. And I want to say thank you to everybody who helped me this season. Thank you. Teman-teman, alhamdulillah kita cukupkan di sini musim 2023-2024. Pelatih, ofisial serta pemain menutup musim ini, mari kita berdoa semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Dimulai. Panjang doa, sekali mau Selesai.